Teka sana mulithiri umwe wa Meru TV kankwa tuweni kiri mubango yogi mabwetu hanera twarege mirimo yonde irayumba kwethira ikuthangike na kinyabura tumba kwethira twine tungatirani kenda kutiira wa mulithiri wa Meru TV uri no gima bubweya bwa mwire ukoragwa rware turiarire murimo yo kumenyekana ya fibroids mumo yoyo direte kyangai kya antwe kurumno na teni ngwandire na mtaalamu Denias Tengosieto. Karibu sana daktari. Thank you sana. Good to see you. Umepotea sana. Niko tu. Lakini we are happy you are back. Karibu kede mulithiri wa Meru TV. Bwega sana Terimbabu. Mulithiri wa Meru TV ketheka muno maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center. Na muthikiria tukwambulite kwa Meru TV bulite Meru batinjokerete kairi na ndethwa ngingura kiriniki mingi batingethwa ngutariria naomba kumona na uria umba gutetheka ou baritwa ni Dr. Mate na chenjetie bantu no gwitana mbere na services cia gutirita aje. Bwe sana daktari kiano ntubakona kanya ketu bwe sana nto gosokera fibroids murimo yukari daktari. Mulairia fibroids tuwe ni kindu ita one growth na growth na Kimeru ngwitike ni guteri mugani wimbwa na wimbwa ya menda kwira antu batiketho bakebaka kana bakirigara begwa bena wimbwa nundu kagita konto ke umuntu erwa na wimbwa the mindset iria ijaga ni kindu ita cancer but in very rare cases kana ni ngumu sana kuona muntu ena fibroids akirikiria ena thina cancer unless there are other kana kwina thina ingi chijiteo chiumba kurete thina ya cancer but fibroids ni very rare kana ngumu sana kwitherikiria cancer. Fibroids chioneka ndene kana rudingoni rwa nyungu ya mwana iraitagwa uterus. Itumi ni mbitu mega chioneka ndene ya nyungu ya mwana. Nikwina fibroids either growth either way stimulator ni hormone ijiri. Imwe ni iraitagwa estrogen na progesterone. Hormone ijiri kagita ka menstrual cycle kana muthiuro kula tuga wa mweri ira yambagiria ndikwambira kwambira kona ndamwire ona wani mwekuru uria within the reproductive age ndiko 28 21 kana ndiko 32 kuma ndikwambere kuyo hormone ijithagwa ikiambiria kuongereka na ingi kambiria kuinama. So after that period kuthira kindu etagwa estrogen na progesterone ni kiongereka sana na nguo yacho sana sana gustimulate kana kuongera inya wa ruthingo rwa nyungu ya mwana niro gikora kana kiongereka runa inya ya kumba rwitho rukithuranira kuwatira kana presentation ya mwana uria umba kuthithio kagita ka ovulation ria mwikora arekeria ngara kana kari karekeria ngara but nuntu bwa tiriga kana utweka activated wa nyungu ya mwana ileto endometrium ukethwa kuna overproduction kana kuna oversensitivity ya progesterone na estrogen ikathithia kawimbwa na no kwetha kali kamwe twili kana 10 size ni different nuntu nethirwe tuga up to maximum of 15 centimeters in diameter nukona kimubira kya tuga kya handimbo kala muntu awata wo no ithuri 30 size bigger na no ndege kadinti ni muntu atiumba kumyaka na mwakena kwa mwaka kalingwa ambisha tuona nwangatumire bjeri cha kinandi scan o ni kindu kiumba kwa hiki nene kiumba kwa kile kimwe kana ile mingi ile tuta multiple fibroids na ku malito mengi tutumagira tuma daktari uyejita wa leiomas na ni malito mwanya sana uyunjita wa fibroids na dine yuma. Sorry. Biblia tamurimo yo. Obviously cause tugani a supply ya estrogen na progesterone kwithwa iti regular kana kwithwa iti imbalanced but kundo ile tugani ni chuchika muntu watini but ti muno kintu kya mbere kya kiomba kugoreke mbere tukinyau mtu akamenya atia kana mwasi akamenya atia ndi na thina ya fibroids then bioneria kana ndaliri. Yes.
muraithirio ukenda kumenya rahisi sana wena Viploins toto ningi ni muntu atiomba kumenya wau nuntu mwaka antu bagijagana by the way tuga in Africa for example in Kenya nuntu ni Afrikeri out of 10 women 8 of them kulbana na bena thina ya Viploins only thina very very common wale ona antu aba kuma ethoni mwaru wa miaka kuma miaka 12 wita miaka 45 50 au watala umwe mwaka 10 anana babo bena thina ya Viploins but no etho thina nundu ora twirana tutumba kurete ndaliri but ndaliri ya muntu omba kuona sana sana nundu ri kurandene ya nyungu ya mwana wa mbere ni kwithaura kuna kindita wa kira ita wa irregular menses kana mweni ureja wa mweri atuika kwangaratana ateweja ndikuira muntu akuthuranirite na akethwa ri prolonged ageja ndikui mingi nundu wa ruthingo rwa nyungu ya mwana rirwimbi sana kana runa too much thickness uketha rwikara sana rwikathira kuma nundu ira ni tutitaga menstrual flow yakara sana kintu kingi nundu iri within the lower abdomen nwethirwe mwekurara makona mukuru wawe na pain within the pelvic ngindo ni kauna muno mugongo na ugaitika mukou the abdomen akithana kwa murimo na nundu ni nya kindwita wa appendix ni storage ya stool mbele ya muntu etete kurekeria kioro kiawe ikainya appendix bakuthika ruruma rubatele kwatika kioro kia muntu karite gibweguru rwetie bweguru muntu akethwe na thina ya gas ukewa muntu ni utondwa sana kana ile twitaga constipation kioro gikaumara nturuo ni witige bweguru uketha muntu alita kioro uketha gutikio gikuma muntu wa constipation na bangi ukethira muntu ali uncomfortable yani ule muntu akalita uru tukaliyetini ale uketha muntu ati comfortable ule betere kwithari comfortable kintu kingi still ni tuma muntu ethirwa ena kindu itagwa disturbed ovulation nundu mweni ule mweri ejire prolonged kana short na kwina bleeding in between the menstrual flow ale batere wejira ukethira ovulation ite wija timely na thineje ni rikagire complication ya kwitha muntu atikwa na mwana kana complication yetu waja kwa ithirikia pregnancy pandae na frequent urination ukithira kikio na ile kia Viploins of course frequent urination ni common kwa Viploins ikurukitie diameter ya 6 cm so igakurukia 6 cm otawe wangiwa ni nya appendix ndeje ngika inya kindita wa the urinary bladder na chia inya urinary bladder muntu ria kana kari karia gakaethwa kena frequent urination nundu already bladder size yao ni the amount of urine kana kiwango kia mama batere wa accumulate ndani ya nyungu ya mao ikenama so each time after sometimes maybe 2 to 3 hours okay wanu kwenda ku urinate no ramenyerete ku urinate nyuma ya mathaa 5 kana 6 imbi bomba kweka mtu watina bako watani Viploins watu wa mbele ni kindita kwa racism tuga ndene ya Africa kana the black Africans bali watini nguruki ya the all other races hoy na ndio ntemenya ituminyembi but atothamire magutwerwa Africans ya greater risk na manundu kukundu makantu bateta kuringwa mbicha kwa ka muntu na Viploins nundu kethira Africa toga ni kindu 80% ugeta ndiguru ta each white people taisia ukethiria ratio ina mita mwaka up to 4% na haja tuli 80% number 2 ni kindu ta genetics tero ukethira mamu wa muntu ali na thina ya Viploins na sana sana ikita wa multiple Viploins ike mwaka kari kawe kana gajuju kawe kana
kana gajujuju kali watini jwa ko watwa ni thine ya fibroids so ni jeta u ni murimo tugane thine ya utiganiro number 3 ni kindu itagwa extracellular fluids ndene ya mwili ya muntu ethirwa ena cells mwilini ko fluids utani mwili cha compact cells amwe ukethiria muntu uria ena thina ya indo ile ni tingeisana ndene ya mwili na ruthingo rwa nyungu amwe ni kuririswa mwili rwa endometrium rugituka formed kairi fluid ile no inge ndene ya nyungu ya mwana au ukethira kabindo watane na ruthirie kindu ita uimbo wetwa fibroids kana adenomas kwa risk factors inge kana no risk factors ni wambere tuita number kwa risk factors mutereri ni bwego menye kagita kale wethuro gitumira into cia kubango ciari the family planning methods muno iria chitherwa ikiangatania kindu itwa menstrual cycle kana mutaratara wa hormones kuri ibatele uchenjia nundu telo kalika ndakwira kwina uchenjia kwa hormones from day one to anika itagara mwekuru ethwa kiona ndamu ya ntiku ya mbere from day one ko hormone chitherwa ichina miburu ila itagwa follicle stimulating hormone na ingitagwa luteinizing hormone kwa ini tujeta FSH na LH chitherwa china misana nundu ngala itethagwa already kulekelwa nayo kindu itagwa estrogen na progesterone gachiambiria gachithagwa chititie na tukinya ndi 6-7 chithwa ili climax tukinya ndi 10 kwita ndi 16 chithwa chiarikia ngugia kuthithia ruthingo ruria rwa nyungia mwana untumwe kuria kawatia mimba ruthingo ruria kwithwa very firm na presentation kathithika bwega so ukethirwa uritumira indo cia kubango ciari itiwite na cycle ya menstrual flow ikangaratania hormone cia kula ibatere kuthura nyungu ya mwana na muno chikangaratania follicle stimulating hormone na luteinizing hormone chiethirwa ikinama na chienama uketha mundu ria tuona mugenyo rwa mweri nundu kala cia itithwa ikimachua na chiethirwa itukumachua ou hormone chinami ikethwa itegutiriga overproduct itegutiriga growth ya ovaries imachue so tweto teri chatukarikiria nakyo ni progesterone na estrogen wikara ile uru na tugeini nicho chietawe stimulate growth ya endometrium ni kwithura na kuwatirira kwa mwana so ile nicho tugano watio munene sana kindu kyo ndika ka interview na hormonal changes kwi mwekuru kuindo ingi ta stress to mwako tumire ndawa ni withio interview na mugeni wa mweri kuindo ingi ta ambaje ingi pengine mtu under treatment tojitega medical treatment cia into ta cancer pengine ndawa ta cia TB ciumba gutiriga hormone overproduction kwi indo ingi ciumba gutiriga overproduction ya growth factors ta insulin uni ndo ciumba gutiriga ou mani mawati monte bara mumba na mangi mengi muno tuumba gutariria na kwethera uri obese na kwethera kire risk factor of course muntu obese tuga muntu obese ule athirite yekite mauta mengi mwilini ngurukia mwili wawe ule umba ukamata na mauta wa bainge baiwa within the belly tuga ni kiu muntu urona ena kiu ne mauta bali au in plenty and so mauta ni maleka ilia kindu ita protein itiraga growth ya rwiro ni wo stomo fats in the body so in the process matira protein ila is stimulating growth no etirie mwaka growth ya hormones ilia chiumba kwethwa igitiriga development of myomas kana fibroids ou kwethwa likio na kilo mingi ngurukia mwili waku kana BMI eregoro ni kindu kimba kingege kai muntu gwatini jwa kwethwa ena fibroids daktari kwibia kura mtu kana mwasi wa fibroids. fibroids omba kureabia ati athire maybe ni fibroids yuko shrink. Of course muntu obese ethirwa ena fibroids
ndene ya mirire kana nutrition ntula muntu number one avoid kindu itawa high fat content foods na indo intaibiriko mundu no ete nagu akirija akiwa daktari atagwa bi but kindu kia mbere ni kindu itagwa animal fats. Animal fat ni maguta baba mwana na mundu kuria kana kunywa indo chumanite na ndiria muno ng'ombe mburi ng'ondu kana kondo ngamira nundu kandi balija ngamira ndani ya Meru County indo bionde but the white meat tena lina sana indo ile nikienda wikerekeria too much fat in the body chiomba gutiriga growth ya protein tugeire kagiro maguta. Number 2 mundu na fibroins kurea kwa maguta ni kurigeria more development kana gukura kwa fibroins ezo ala nacho kuindo ni chiomba kurwa down the growth factor ndeni ya mwili ndo intaibiriko ni ndo twita vegetables manyeni na manyeni mato kwaliria mutegeri ni manyeni mara locally available ta greens managu kindu itwa spinach malenge indo bionde kana sukuma indo initedageria digestion na digestion yako thithika completely mwili ni thaguro ukiexhaust the reservoirs ni maguta na aba bekitwe bakethwa gitumika na ritie guru so ukethiria mwili locally ndo nundu gutego kuthithia mwili yo digestion wetana mbe nundu ikuita lot of energy ni kwithwa ikinika maguta mabari mwili ni ogu ongela greens ndene ya restricted diet still kuindo bingi antu batimenya kani kiongagera maguta ndeni ya mwili kuindo jitagwa high calorie foods for example njobi tu ani fermented berries and cereals yo kwiwa antu badala kai bakulima munya wetoka thidi ya njobi ko fermentagwa na ya fermentwa ithagwe na inya mwingi sana na inya mwingi wetete ndeni ya mwili na gutengo ya kuthithia ugachwira wa reservoir ikindu ikario maguta kindu kingi ni ile tugaga irio chianduka kana indo chia kuthithia wewe ichita wa fast foods ta chips ino indo china maguta maingi sana na lot of calories indo ta biscuit indo ta white bread indo ta white chapati ino indo chiomba kuthia maguta maingi sana ndani ya mwili na nichumbe kuongeza growth rate ya kindu to fibroins. Daktari dineno itietwe utumba kurigeria thina ya development ya fibroins mutegeri but no irigirie ukura na ruiro ni ata umba kurigeria erwa nukumenya njenyu kwina kana mamwenyu kana jojo waku ana thina fibroins kana mwaka you are casting menya ni ndamuto kwale kana your sister urobatera kuthithia fibroins muno iwata muntu ena kuma miaka 20 weta miaka 45 au so na iwata muntu lilia ala kugea na mwana mapema nundu wale kugea na mwana mapema tunguru tura nundu yetu ambe tu tuningini tukawata kanya ukula ndeni anyunge ya mwana nikweja gadara mwaka ndo abadilagwa surgery kana operation muntu akarutwa fibroins era wa etojo mwana na mbui nundu ingiti atigwa no chumbe ukura so kurigeria ya chukunene analitie guru nubatere ugakisha edo no alingwambisha wero na to fibroins tunene isana ubatere kuthithia atia ukethirwa ukiana mwana alafu ugatiga gutumira indo cia kubango ciari ile ciumba kuongera ugwatiria nyunge ya mwana kwithira igitiriwa ukura endometrium na rwiro mudumo yeyora fibroins etiora except with the operation wero yukura kaire with video kaire yukura kaire ule muntu athitha kari gagiria kuongereka kwa size and the numbers utumira njinja inda kwira buya koria na kuheana mwana mapema na kuria utumira indo jita wa family planning kana contraceptive ejomba ku accelerate growth kwina ndawa mtu omba kunywa na fibroins kana ni sanjari akiomba kubwithiro
Guti ndawa ya fibroids, ndawa iria ikowerio ni ndawa ya gutetheria fertility kuboost. Ara banyanta bakirwa igasiringi, yes igasiringi size, but ndawa iria ithagwe kiboost muntu nundanto bengi betha fibroids itere betha bagicha sibitari bagichwa mwana nundu athina wa either primary infertility kana secondary infertility. So ndawa iro nengagirwa na aria ni ya kunyia kindu itawa uwati wa kunenea ikongaira uwati wa kwithwa kuwatia mimba ni watia mimba mibere iteinye fibroids. Nandi kukukinya babo buri mandaktari bukamwa mwasi uyu ndawa tomwa kana uyu ngi sanjaria kabwithiro ni through the medical procedures ya kulingwa mbisa. That is the only solution. Ila kana anza ile mba gutwira muntu akanywa ndawa kana akathirwa operation. Mbati kwetha kuna kindu ta complication. Wambe kuna kindu gitagwa placenta abruption. Placenta kainywa ni fibroids ikethwa kigitoka mwana uria agatotiga mapema. Kuna preterm birth uketha muntu agenda mwana takinya 37 weeks. Of course tumenya muntu abate kwenda mwana na 40 weeks na tugani plus or minus 2 weeks ya no piongereka bimwe bire kana yeja mwaka 38 yo ni the normal delivery this ukindu kingi tugaga mwana akethwa na restricted growth mwana ya ukura ndene ya uterus no nya inye ni fibroids nya nya kuinya uketha take until the required minimum birth weight no nya inyi uketha uria na mwana lingi atakinya kilo 2.5 tu mwana huu nomo bate kwenda mwana 2.5 kgs kana 2500 grams. Fibroids na itumia mtu asia mwana yeah, of course gichunje kia 60% abetha bakimenya na fibroids betha bakimenya through bagichwa mwana. Fibroids ni tumantu baba ingi sana betha atekwa na mwana na muno mwana no atule na njira ire either wetha gutina conception kana ate conceive yani ngala ile yawe na ya mukuru kia tirimana itikuthia kindu itawa fertilization no ndo fibroids ni ingite njireria pengine ile ya guru ni ingite njireria ngala cia muntu murume ibatere kuera yeta kuthia fertilization. Number 2 fertilization kuthirika but kuno what wa kwithwa mikieria muntu ni fibroids pregnancy igambiria kuthirika ndene ya tubes nambe ukore au na presentation ithirika au uketha mwekurure ari watini wa kindu itawa ileta wa ectopic pregnancy but mzuri ni the fertilization kuthirika ndene ya mikia. Ectopic pregnancy ni riko ectopic pregnancy ni kwithwa fertilization ithirika ndene ya fallopian tubes kana mikia ila ili imwe ajo nundu wa mweri ngale mwenye rekagirwa. So fertilization ya ngala itia watana mwana ne ndo guchwa na akawata ila kanele ta wa presentation but nundu mikia ni fibroids ngale ile kana mwana ule ate watakanya kanjira ga kuinama presentation ni kanirikana na ari ndene ya fallopian tubes yo ni ila twitaga ectopic pregnancy. Yu ingi ngendo itawa miscarriages and abortions. Miscarriage na abortion ni kwithirwa mwana waku akuma na atakinya kagita kaya batele mwaka wikua nursery. Nundu akuinywa ni ngala kana kugita kwa placenta mapema mwana uria akebera na akua na kamwe wengwa iyo nitetaga abortion ni kugita sabari orimwe sabari ya pregnancy kagitwa. Miscarriage nayo ni kwithira mwana ule ndia inyi sana kwithira uterus ikurekerio rimwe na mwana aithwa kiuma nundu mwaka lunji lwa lubate kwatira ku suspend mwana rutikirwa kwigana. Masi wa fibroids no athiriro itharike of course nale tukiwariria bioneria kana ndariri
nituire mundu nethagwa ena kindu itagwa abnormal menses flow kana menstrual flow mweni ro mweru ketha arecha ndiku abatere kwa kawaida abatere wecha 3 to 7 days ndiku ithatu weta ndiku muwanja but akethwa ari na extended more days kana mwakethwa te extended uketha nyumya ndiku ithatu yeje kagituka igikara kairi nyumya ndiku itano kana itandatu kana ndiku 10 igeja kairi ikethwa ina excess flow na ndamwira te kwa kuna we kuthithwa ati ni ile kauma na njira ya yochiari ndamwire kuma no ile inoye gwita kwendeni ambrain no ita semire ngitia mwili au no kon develop kindu itawa blood deficiency daktari no ntoba madha twire na natombo kuona na kinyoto ena mbekwethe muthiki mutegeri wa Meru TV oni Dr. Mate ndakwenda njokire Meru na thaini tuingurite kliniki mingi sana ndiomba gutuchwa ya mbere ni ndikuchonde chanji matatu iyo ndainga tele mwaka ethwa ndende cia kwa Meru TV ndajanga choka ngeta ndende ingi guchwera agenda wana midega Meru ndikuchonde chanji matatu Continental Hotel aja ni barabara ya kwenda magakoromoni aje junction ni ya mwisho au no atona ndikuchonde chanji matatu na niwe ngwa nimbe wande Meru Continental Hotel ndachokinda ngura kliniki ngubu ndaliguri ndikuyanji maine so from Monday Tuesday ngeta ngubu kunduitwa Icon Hotel iligalite na report ya soda ya Coca-Cola na au nomba utona ngorobani iguru Jumatano wetatu antu bachuka ndamalure kliniki pia anelo tera operation by December by from 2nd January mwezi jojo wa January nirambire ku operate neri iguru ria Ketia supermarket room number M15 wejitia na stairs ile chia shuma ndiku ingi tionde no tuwatie kunduita wa Embu Town kulia Wellness Center Hospital. Wow, hivyo sana daktari nanto wako na kanya kako watanirana na batu ye ringi na ringi mulithiria wa Meru TV unotokera katanta twatanira ringi komyo tutite bitawatiri mbago.